Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye n'amakuru akomeye cyane yatugezeho muri aya masaha ku itariki ya 12 ukwezi kwa 2026 byinshi byakomeje kugenda bivugwa mu Rwanda ndetse mu karere k'ibiyaga bigari ko by'umwihariko hari amakuru akomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Goma kimaze umwaka gifunzwe kuva mama 23 yafata umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu yaje guhita ifunga ikibuga cy'indege cya Goma. Muribuka ko umwaka ushize mu mpera z'umwaka ushize nigeze kubabwira yuko hari amakuru yaraturutse mu gihugu cy'Ufaransa avuga yuko President Emmanuel Macron yategetse ko ikibuga cy'indege cyafungurwa kugira ngo hakorwe ibikorwa by'ubutabazi muri kariya gace kurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu mama 23 yamaganye ndetse icyo gihe ndibuka ko na leta y'u Rwanda yaje gusohora itangazo, ariko kandi indi miryango n'ibindi bihugu bitandukanye byose byasabaga ko kiriya kibuga cy'indege cyafungurwa. Amakuru rero agezeho muri aka kanya ku kibuga cy'indege ndayazanye, ariko kandi mabwira ko witwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Donald Trump ategetse ko hoherezwa ingabo zigera kuri 200 mu buryo bukomeye cyane. Ndaza kubwira impamvu yabyo byose muri rusange muri amakuru. Ariko kandi witwa Olivier Nduhungire rero akaba ashidikanya ku bushake bwa Kongo bwo kubahiriza gahenge gashya kasabwe na leta ya Angola. N'itangazo rikomeye cyane naryo ngiye kurigarukaho muri aya makuru yacu muri rusange. Mbere gato yuko twinjira kuri update igezweho mu kibuga cy'indege cya Goma, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru aturuka i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biro bya Perezida Donald Trump. Aya makuru aravuga yuko Trump ashobora kohereza ubundi bwato bw'intambara hafi ya Iran. Perezida wa Iran wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atekereza kohereza ubwato bwa kabiri bw'intambara mu burasirazuba bwo hagati, nubwo igihugu cye na Iran byitegura gusubukura ibiganiro bigamije gukemura ndetse no gukumira ibibazo by'amakimbirane. Mu cyumweru gishize Oman yayoboye ibiganiro hagati ya Iran ndetse na Amerika. Ibiganiro byabaye nyuma y'uko Donald Trump ashyize ubwato bunini cyane bw'intambara muri kariya karere, bigatuma kandi habaho ubwoba bw'ibikorwa bya gisirikare kuri Iran. Bwana Trump yari yatangaje ko ashobora gukorwa ibikorwa bya gisirikare mu gihe guverinoma ya Iran yakomeza kwica abigaragambyaga bamagana ubutegetsi. Mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru byo muri Israel, Trump yavuze ko Amerika igomba kandi gukora ikintu gikomeye mu gihe amasezerano y'impande zombi atumvikanyeho na Iran. Kuri ubu itariki naho bizabera mu cyiciro gikurikira cy'ibiganiro bya Amerika na Iran ntibiratangazwa. Trump yabwiye Channel 12 ndetse na Axios ko atekereza ko kohereza ubwato bw'intambara bwa kabiri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo biramenyekana ubwato bushobora koherezwa, ariko hari abayobozi batandukanye batangiye kandi ko bushobora kuba ubwa USS George Washington cyangwa se ubwa Ford buri mu nyanja ya Caraïbe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yitwa Ismail Berrey aheruka kandi gutangaza ko nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika na Iran hari ubwumvikane bwo gukomeza kandi inzira ya diplomasi mu gukemura ibibazo. Berrey yatangaje kandi ko umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei Al-Rajani kuwa kabiri kandi tariki ya 10 Gashyantare 2026 yagira uruzinduko muri Oman, ariko rukaba ruzakomereza muri Qatar nayo ikunze kandi kugira uruhare mu biganiro by'ubuhuza murasirazuba bwo hagati. Mbere gato yuko njya kuri iyo nkuru yo ku kibuga cy'indege cya Goma, reka mabwire ko Ukraine President Volodymyr Zelensky yavuze cyatuma amatora ashoboka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu atazigera abaho mu gihe agahenge mu ntambara kandi bahanganyemo n'Uburusiya katubahirijwe, ndetse Ukraine ikizezwa umutekano urambye. Perezida Zelensky bitangaje atera utwatsi ibyavugwaga ko ashobora kandi kuba amatora mu mezi 3 ari imbere bitewe n'igitutu cy'Amerika. Itegeko ry'uko igihugu kandi kiri mu ntambara ryatowe muri 2022 nyuma y'uko Uburusiya kandi butangijeyo intambara niryo rikuraho inshingano zo gukora amatora mu gihugu. Zelensky ati tuzajya matora aruko twijejwe umutekano mu buryo bufatika. Navuze ko ari ibintu byoroshye, hashyirweho agahenge amatora azaba. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya kandi bubishatse byashoboka ko intambara yarangira bitarenze mu mpeshyi. The Financial Times yari yanditse ko Ukraine ishobora kuba igiye gutegura amatora mu mezi 3 ari imbere bitewe n'igitutu yashyizweho na Amerika. Ukraine ivuga ko hazabaho amatora nyuma yo gushyira umukono amasezerano y'amahoro yateguwe na Amerika, ndetse ko ingingo zirimo ibyerekeye guhara ubutaka bw'igihugu byakwemezwa binyuze mu matora y'akamaramaka referendum mu gihugu cya Ukraine. Volodymyr Zelensky yatorewe kuyobora Ukraine muri 19 muri manda y'imyaka igera kuri 5 yagombaga kurangira muri 2024. Ikaze muri amakuru. Reba mu kuboko kuryanditse ijambo subscribe ukandeho kandi kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho ako kanya.
Twerekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru aturukayo aravuga yuko nyuma y'umwaka wose ikibuga cy'indege cya Goma kidakora, ubu ngubu amakuru ahari aravuga yuko ikibuga cy'indege kigiye gutangira kongera gukoreshwa. Indege igiye kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyari kimaze igihe kirenga umwaka kidakoreshwa, kigiye kugwaho indege y'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Kuri wa 12 Gashyantare 2026 MONUSCO yasobanuye ko indege irabitwaye umuyobozi wayo w'agateganyo Viviane Van de Pel, ubwo arabagiye kuganira amafatanyabikorwa ku myiteguro y'ubutumwa bwo kugenzura ibarizwa ry'agahenge. Kuri wa 12 Gashyantare 2026 MONUSCO yagize iti Madame Van de Pel aragera ku kibuga cy'indege cya Goma akoresheje indege mu gitondo cyo kuri wa 4. Biraba ari intambwe ikomeye cyane nyuma y'igihe kirekire nta ndege zigera muri uyu mujyi wa Goma kuva muri Mutarama 2025. MONUSCO yasobanuye ko uruzinduko rwa Van de Pel i Goma rugiye kubaho nyuma y'ibiganiro yagiranye na leta ya RDC. Avuze ko agahenge kazubahirizwa hashingiye ku mwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse no ku busugire bw'iki gihugu. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres wungirije ushinzwe ubutumwa kandi bw'amahoro Jean Pierre Lacroix, ubwo yari muri RDC tariki ya 10 Gashyantare, yasobanuye ko MONUSCO iri kwitegura gutangira kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Jean Pierre Lacroix yasobanuye ko kohereza ingabo muri Uvira bizakorwa mu byiciro, kuko MONUSCO izabanza kandi koherezayo indege zikora ubutasi zizajya kandi ziva i Goma mbere yo kujyanayo abasirikare. Yashimangiye ko umutekano w'ingabo zabo ugomba kandi kuza imbere y'ibindi. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzuwe muri Mutarama 2025 ubwo ihuriro rya mama 2023 ryafataga ubutegetsi ryafataga umujyi wa Goma. Kuva ubwo leta ya RDC kandi yatangaje ko nta ndege yemerewe kongera kukigwaho cyangwa se kunyura mu kirere cyayo. Mbibutsa ko hari inama yari yabereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida Emmanuel Macron ateguza ko ikibuga kigomba kuzafungurwa mu mpera z'umwaka ushize 2025 bitarigeze bishoboka. Muri Amerika iteganya kohereza abasirikare bagera kuri 100 muri Nigeria. Bivugwa ko Amerika ndetse kandi Nigeria yatangaje ko mu byumweru bigera kuri 2 biri imbere leta zunze ubumwe za Amerika zizayohereza abasirikare 200 bazayifasha kurwanya imitwe itwaje intwaro imaze igihe kinini cyane igaba ibitero ku basivili batuye mu gice cy'amajyaruguru y'Uburengerazuba. Kuva umwaka ushize Perezida Donald Trump wa Amerika yamaganye ibitero by'imitwe bikunze kugaragaramo ubushimusi, asobanura ko byibasira abakristo gusa. Yashinje leta ya Nigeria kutagira icyo ibikoraho. Mu ijoro rya tariki 26 Ukuboza 2025 ingabo za Amerika zagabye igitero ku birindiro by'umutwe w'iterabwoba ushamikiye kuri Islamic State muri leta ya Sokoto iri mu majyaruguru ya Nigeria. Bivuga ko byasenyewemo ibikorwa byinshi cyane by'ibyihebe. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria General Major Samaila Uba yatangarijwe n'amakuru y'Abongereza Reuters ko igihugu cyabo cyasabye Amerika kucyohereza abasirikare bo kugifasha guhangana n'iyi mitwe. Uyu musirikare yasobanuye ko Amerika kandi yemeye kohereza abasirikare 200 muri Nigeria, ariko ko batazajya ku rugamba rwo guhangana n'iyi mitwe kuko bazajya batoza ingabo zabo banazigire inama y'uko zigomba kwitwara. Yagize ati izi ngabo ntabwo zizajya ku rugamba, nta ruhare rutaziguye zizagira mu bikorwa bya gisirikare. Ingabo za Nigeria zizakomeza kandi zibiyobore, zifata ibyemezo by'uko ibikorwa bigomba kugenda. Mu cyumweru gishize Amerika yohereje muri Nigeria itsinda rito ry'abasirikare kandi bigaragara ko ryaba ryagiye guharura inzira y'ibi bikorwa byo gutanga ubufasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Bihindure rero ingingo muri aya makuru kandi mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda yagaragaje ko nubwo leta ngura yifuje agahenge gashya, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushobora kutazubahiriza kuko kuva na mbere nta bushake bwa politiki bugaragara. Hashingiye ku bubasha Perezida wa Angola João Lourenço afite nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yatangaje ko yifuza ko aka gahenge kandi kazatangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare 2026 mu gihe hategurwa ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Ku wa 12 Gashyantare Minisitiri Nduhungire yatangaje ko muri 2024 hatangajwe agahenge inshuro ebyiri, muri 2025 hasinywa amasezerano 6 y'amahoro cyangwa se ayo kubahiriza agahenge, ariko ko leta ya Kongo itigeze ibyubahiriza. Yagize ati dushobora kandi guhora amasezerano y'amahoro cyangwa se amatangazo y'agahenge, ariko mu gihe Kinshasa itagaragaza ubushake bwa politike bwo guhagarika ibitero by'indege n'iby'imbunda nini. Mu gihe kandi Perezida Tshisekedi yakomeje gutsimbarara ku gisubizo kidashobora kandi cya gisirikare, umuryango mpuzamahanga ukomeza kwirengagiza ibikorwa bya Kinshasa mu gihe irenga kuri aya masezerano bizava imfabusa. Leta ya Angola yatangaje icyifuzo cy'agahenge nyuma yo kwakira Perezida wa RDC Felix Tshisekedi umuhuza washyizweho na African Union Faure Nyasimbe Esozima.
n'umwe mu bahuza kandi bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo Olusegun Obasanjo tariki ya 9 Gashyantare 2026. Abahuza bagaragaje ko bagomba kandi gushyira imbaraga mu biganiro biyobowe na African Union bihuza abanyekongo, basobanura kandi ko ari byo byakemura ibibazo byugarije Repubulika Demokarasi ya Kongo guhera mu mizi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Munyemere tujye ku kinyamakuru BBC, turi amakuru ahavugwa mu makuru yandi yakomeje kugenda avugwa ni hindagurika ry'umubano hagati ya Trump ndetse na Netanyahu. Nabyo ni bimwe mu bikomeje kujya bigaruka mu bitangazamakuru. Nukonje yewe nta no gushyushya. Perezida Trump yakiriye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu muri White House ku wa gatatu, baganira mu muhezo bonyine kandi ku kibazo hanini cy'intwaro kirimbuzi za nucleaire. Bahuye mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati n'imishyikirano ikomeje kandi gukomera ku bijyanye no guhagarika gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Byari byitezwe ko Netanyahu ahatira Trump gutegeka Iran guhagarika itunganywa rya uranium ndetse no kugabanya gahunda yayo yo gukora misile ziraswa kure ballistic missile ndetse no guha inkunga imitwe irwanya leta ya Israel nka Hamas na Hezbollah. Mbere yo kujya muri Amerika, Bwana Netanyahu yagize ati nzagaragariza perezida uko tubibona ati kubirebana n'amahame y'imishyikirano. Iran yavuze ko yiteguye kugabanya gahunda yayo ku ngufu za nucleaire kugira ngo ikurirweho ibihano, ariko yanze ibindi sabwa. Mbere yo kuva muri Israel, Netanyahu yagize ati muri uzinduko tuzaganira ku bibazo bitandukanye birimo Gaza, akarere k'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane Iran. Hagati ariko abategetsi b'Amerika na Israel bagiye bagirana umubano muremure cyane waranzwe n'ibintu bitandukanye. Trump yise perezida w'umunyamerika ukunda Israel, ariko abasesenguzi bavuga ko umubano wawe na Netanyahu wari mwiza kurushaho mu manda ya mbere ya Bwana Trump. Abasesenguzi bavuga ko mu minsi ishize perezida Trump yarakajwe na Israel kubera intambara mu burasirazuba bwo hagati. Raporo nyinshi zigaragaza ko Trump afitanye amakimbirane mu ibanga na Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Igor Lovan ni impuguke ku burasirazuba bwo hagati wo mu nama y'ububanyi n'amahanga y'Uburayi, avuga ko amacakubiri ari mu itsinda ry'ingenzi rya Trump rishinzwe ibijyana na politike na Amerika kuri Israel ariyo agira uruhare mu gutuma umubano we na Netanyahu udakomera. Lovan agira ati hari abiyita inzitizi ndetse n'abanenga Israel nka J.D. Vance, Marjorie Taylor Greene ndetse na Tucker Carlson. Hanyuma hari itsinda rya kabiri kandi itsinda rishyigikiye Israel cyane rigifitiye ububasha bukomeye. Nubwo bimeze bityo ariko Dr. Haharia wo muri kigo cya Royal United mu Bwongereza agira ati ubufatanye bw'igihe kirekire kandi buracyagaragaza insinzi nyinshi. Wakibaza utese umubano hagati ya Trump na Netanyahu wagenze ute mu myaka yashize? Umubano utangaje hagati ya 2017 na 2020, manda ya mbere kandi ya Trump yagaragaje ubufatanye bukomeye cyane hagati ya bombi. Trump yafashe ibyemezo byatumye politiki ya Netanyahu itsinda muri Israel, maze nawe avuga ko Trump ari inshuti ikomeye cyane Israel. Abasesenguzi bemeza ko uyu mubano wari mwiza, utaziguye kandi ufite akamaro muri politiki ku mpande zombi. Mu Kuboza 2017 kwemera ko Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Israel, Trump yatangaje ko Amerika yemera Yerusalemu yose nk'umurwa wa Israel. Iki gikorwa Netanyahu kandi yakize cy'amateka. Imyigaragambyo ikomeye yadutse mu burasirazuba bwo hagati. Tariki ya 8 Gicurasi 2018 Amerika yavuye muri JCPOA. Trump yikuye amasezerano agendanye n'ingufu za nucleaire na Iran. Icyo gihe Netanyahu kandi yagize ati Perezida Trump yakoze ikintu kikwiye. Tariki ya 14 Gicurasi na 18 ambasade yimuriwe i Yerusalemu. Netanyahu yise byabaye umunsi w'icyubahiro abanyapalestina 60 bishwe muri Gaza uwo munsi. Tariki 25 Werurwe 2019 kwemera imisozi ya Golan. Trump yemeje ko mugaragaro imisozi ya Golan ari igice cya Israel. Netanyahu yagize ati Israel ntiyigeze kandi igira inshuti iruta iyi muri White House. Tariki ya 15 Nzeri 2020 amasezerano ya Abraham, Israel, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain biyemeje kandi gushyira mu bantu wa diplomasi. Igikorwa cyashyigikiwe na Trump, Maroc na Sudani yinjiyemo nyuma. Igitotsi mu mibanire muri 2021 nyuma yuko Joe Biden kandi atsinze amatora ya perezida wa Amerika 2020, umubano hagati ya Trump na Netanyahu kandi watangiye kuba mubi. Mu Gushyingo 2020 Netanyahu yashimiye Joe Biden kuri Twitter X y'umunsi amasaha make nyuma yuko ibyavuye amatora kandi bitangazwa. Ibi byarakaje Bwana Trump. Mu Kuboza 21 Trump kandi yibasiye Netanyahu ku mugaragaro mu kiganiro n'umwanditsi witwa Barack Ravid agira ati yakoze ikosa rikomeye gushimira Biden mbere y'insinzi, kuva icyo gihe sinigeze kandi mvugana nawe.
ibikubiye mu bufatanye muri 2025 ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi muri 2025. Netanyahu yasubiye Washington vuba. Kuva icyo gihe kandi yasubiye White House inshuro enye kurusha undi muyobozi w'amahanga uwo ari we wese. Netanyahu yarahiye kandi gusoza akazi muri Gaza mu ijambo yavugiye mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye muri Nzeri 2025. Ubufatanye bwabo bwibanze cyane ku bibazo by'umutekano na politike bireba Gaza, umugambi w'amahoro n'ibiganiro byo guhagarika intambara, ariko bitandukanye n'igihe cyashize. Ubufatanye buba burimo ubwenge n'imibare byinshi cyane, ntabwo ari amarangamutima. Abasesenguzi bavuga ko muri White House Trump Netanyahu agenda ananirwa kubera imibanire. Ati Dr. Harry agira ati nta muntu umwe wishimiye Netanyahu muri iki gihe, ariko uko ibintu bimeze ntabwo byagize ingaruka kuri politiki y'ubutegetsi. Hagati aho hari abantu bafite imbaraga mu butegetsi bwa Trump kandi batangiye kunenga ibikorwa bya Netanyahu na Israel kuri Gaza. Harry ati Israel ntiyaretse intambara muri Gaza gusa, yashenye amasezerano yo guhagarika imirwano nta ngaruka. Yagabye igitero muri Qatar, yakomeje kandi gutera Syria na Liban kandi nta ngaruka zafashwe. Ibintu by'ingenzi byabaye 2025 muri Mutarama. Netanyahu yashimiye Trump ku nsinzi ye, amwita inshuti ikomeye cyane Israel. Muri Gashyantare ibiganiro byibanze ku guhagarika imirwano muri Gaza byaratangiye. Muri Mata Trump kandi yakiriye Netanyahu muri White House. Intambara kandi igomba kurangira vuba. Netanyahu tugomba kandi kurangiza akazi ko kurwanya Hamas. Muri Gicurasi Amerika kandi yagabye ibitero ku nyubako zitunganya ingufu za nuclear za Iran ku bufatanye na Israel. Muri Nyakanga Trump yatanze igitekerezo cyo guhagarika intambara mu gihe cy'iminsi 60 inzira y'amahoro igakomeza. Muri Nzeri Israel kandi yagabye igitero ku bayobozi ba Hamas muri Qatar. Amerika irabyamagana. Tariki 25 Nzeri Trump kandi yarwanyije gahunda ya Israel yo kwigarura agace ka West Bank muri Palestine. Tariki 26 Nzeri Netanyahu atanga ikiganiro mu muryango w'abibumbye. Intumwa mpuzamahanga kandi zirenga 100 zasohotse mu cyumba cy'inama zigaragambya. Tariki 29 Nzeri Netanyahu kandi yasuye White House ku nshuro ya 4 uyu mwaka, aganira ku mugambi w'amahoro w'ingingo 20 gucunga by'agateganyo Gaza ndetse no kurekura abantu bagera kuri 48 bafashwe bugwate nk'uko icyo gihe byakomeje kugenda bigarukwaho. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa kuri Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange, ariko reka duce kuri iyi nkuru nayo mbabwire ibyayo. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa. Hari amakuru avuga yuko Uburusiya abarwanyi barenga 300 bava mu bihugu bya Afurika ngo bapfiriye muri Ukraine, ni 6 n'Abarundi. Raporo nshya, abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bigera kuri 35 bya Afurika biyandikishije kurwanira Urusiya muri Ukraine kuva muri 2023, kandi bagera kuri 316 muri bo bamaze gupfa nk'uko biri muri raporo y'iperereza ryakozwe n'ikigo cyitwa Impact cyatangajwe uyu munsi. Kuva muri 2023 Uburusiya kandi bwashyize imbaraga mu gushaka abarwanyi bavuye mu bihugu by'amahanga nyuma yo gutakaza umubare munini cyane w'abasirikare mu ntambara bwagabye muri Ukraine kuva muri Gashyantare 2022. Ukraine nayo yavuzweho gushaka abarwanyi mu mahanga. Umuhate w'Uburusiya wo kuvana abarwanyi muri Afurika, aho Kremlin ifite ubucuti n'ibihugu bitandukanye, henshi ukorwa mu bwisho, hagakoreshwa amayeri atandukanye yo kwizeza ibyiza abajya mu Burusiya nk'akazi keza, umushahara munini, amashuri cyangwa se inzira yoroshya yo kujya ahandi i Burayi. Ni mu ntambara yo mu gihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya, ariko kandi umuhate w'Uburusiya wo kuvana abarwanyi muri Afurika, aho Kremlin ifite ubucuti n'ibihugu bitandukanye, henshi ukorwa mu bwisho, hagakoreshwa amayeri atandukanye yo kwizeza ibyiza bajya mu Burusiya nk'akazi keza, umushahara munini, amashuri cyangwa se inzira yoroshya yo kujya ahandi i Burayi. BBC Gahuzamiryango yamenye network y'abantu mu Burundi bashishikariza urubyiruko rw'Abarundi kujya mu Burusiya kwiga cyangwa se guhabwa akazi keza. Bamwe batanze amafaranga kugira ngo bashake kugenda. Raporo yasohowe na Impact kandi ivuga ko kuva muri 2023 kugeza hagati ya 2025 Burusiya binjiye mu gisirikare cyabwo abarwanye 1417 bava mu bihugu 35 bya Afurika. Ikigo kivuga ko cyabonye amazina yabo, imyaka yabo, ibihugu baturutsemo, nimero za gisirikare bahawe n'igihe kandi basinyiye amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'Urusiya. Impact ivuga ko yagenzuye ikabona 316 muri bariya bapfiriye mu rugamba, ikabona imyaka yabo n'igihe bapfiriye n'umutwe w'ingabo barimo mu gisirikare cy'Uburusiya. Iyi raporo ivuga ko muri abo barwanyi baguye ku rugamba abava muri Cameroon aribo benshi 94, mu gihe 6 muri bo bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Muri abo Barundi umukuru yari afite imyaka 41 naho umuto yari afite imyaka 26. Mu bihugu byavuyemo bariya barwanyi muri kiriya gihe
2023 hagati ya 2025 harimo ibyo mu karere. Urutonde rwa impact kandi rwerekana ko muri Kenya havuye 45, Burundi 19, Tanzania 9, Uganda 7, u Rwanda 1. Muri za Misiri iza imbere. Mu bihugu bya Afurika havuye abagabo 361, Cameroon havuye 335 na Ghana havuye 134 nk'uko raporo impact kandi bigaragaza. Gambia 56, Mali 51, Nigeria 36, Afurika y'Epfo 32 n'ahandi naho havuye benshi. Iyi raporo isohotse nyuma y'umunsi umwe. Urubuga kandi rushamikiye ku biro bya perezida wa Ukraine rutangaje inkuru y'Umurundi Jean Bosco Akimana ufungiye muri Ukraine nk'imfungwa y'intambara nyuma y'uko yari yaragiye kandi mu Burusiya azi ko agiye kwiga nk'uko yabivuze. Ibyavuzwe na Jean Bosco Akimana BBC ntiyabashije kandi kubigenzura mu buryo bwigenga kandi yabitangaje nk'imbohe y'intambara ku rubuga rutangaza ibibogamiye kuri Ukraine muri intambara. BBC gahuzamiryango kandi yabajije uruhande rwa leta y'u Burundi ivuga ko ikibazo cya Akimana Jean Bosco yakibonye ku mbuga ariko ntacyo irabivugaho. Kuri iyi raporo nshya BBC kandi yagerageje kuvugisha leta y'u Burundi ntiyashobora kandi kugeza ubu. Investigation with Impact ni ikigo kivuga ko cyigenga cyatangiye muri 2021 gikora amaperereza kandi ahanini yibanda ku Burusiya n'inshuti zabwo. All Eyes on Wagner n'umwe mu mishinga kandi wabo wamenyekanye cyane. Iri pact ivuga ko abareshya urubyiruko rwa Afurika ngo rujye mu Burasirazuba mu Burusiya rwizeza amahirwe yo kwiga ndetse no kuba mu bava mu Burusiya mu buryo bworoshye bakajya mu bindi bihugu by'Uburayi. Mu kureshya abajya ku rugamba, impact kandi ivuga ko yasanze hari agence zikora zikuriwe n'abantu kandi bashyigikiye Uburusiya muri ibyo bihugu zikagera ku bantu ziciye kandi ku makuru zawe mbere na mbere n'abandi bagiye mu Burusiya mbere muri ubwo buryo. Akaba rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa. Mbashimira cyane kandi bifuriza ibihe byiza. Mwebwe mwakomeje kujya mutwereka ko muri kwe natwe 5/5. Hanyuma ngira nti murebe mu kuboko kuri ryanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner kwa koresha mu rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu biganiro byacu bijye bita bibageraho ako kanya. Nshima abantu muri Ivory Coast cyangwa se Cote d'Ivoire, abantu muri Mozambique, muri Tanzania, muri Uganda, namwe muri Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwarakoze cyane kandi mukomeje kugira neza, mukomeze mujye mu natwe muri aya makuru